Assalamu alaikum, урматтуу. Бүгүн менин талантымды, чыгармачылыгымды сыйлап келген коноктор. Барыңыздардын бүгүнкү байрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ар бирөөңүздөрдүн жүрөгүңүздөргө тунук махабат жана ар дайым манайыңыздар ачык болушун каалайм. Ушундай жакшы тилектер менен жүрөктөн чыккан ырлардын баарын сиздерге арнап, урматым менен мен Ильяс Абдуразак. Assalamu alaikum. Baylanam şu kızlardan gözden uçkan sıyıkır nurun men balkıygan jangattara altın jibek monçok şorun nananne al jomoq toğup derite sırların saxtap kelip aytılbagan jomoq bolup uçkur uçup gülsön nuru göz uyaldap kınday bolup nananne al bigişler vatday bolup kol digizbes çokday bolup cemeti baylanam kızlarımda onun calımdan cazım canımay kendeyim böyle şeytanday ay 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 aylanam bak yüzümde onun cimından cazım canımay Damşanam dal tirukta hiç gerelli gözler kuyup altın gül kışın kırılmış aşık bolup gelip büyüp neden değil Kana gelirse kol abdurası. Alcımam doğup derip değil Sırların saklap gelip aydılmagan çomak olup uçkur uçup gülsön nuru gözüm yaldak günde bolup neden değil Al yiyişler vatay bolup kol değizde şoktay bolup cemeli Baylanım kızlarımda onun calımdan cazım canımay kendeyim böyle şeytanday ay 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 Karamanımız bir gelirse kolda koşta durarız. Aylanım bak yüzümde onun cimından cazım canımay çırağımdan öpkan kanday ay 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 Yetti gelmesi. Kana gelip. Taşlar varız mı? hey 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 ay 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 İyi. Ben şu yerden dağı. Şandırak şandırak şandırak. Bayramımızlar kutlu olsun. Hey. Oh, oh, oh. Al digişler vatay bolup kol digizbes çokday bolup cemeli Baylanam kızlarımda onun calımdan cazım canımay kendeyim böyle şeytanday ay 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 Aylanam bak yüzümde onun cimından cazım canımay çırağımdan öpkan kanday ay 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 Çorqa-çorqada assalomu alaykum, hurmatli suyukli qirg'iz elim. Sizlar bilan bugun avallashib o'tirgan ming martaba boshini ta'zim etmoqchimiz. Baringizga bugun ko'ngil to'kach. Andıqdan sizler için konsertimizni boshlayarsak, keyifli chiqaramiz. Bir gana sizler için bugungi bayramdan suyuş günlerine. Kettigan oysa. Kapıstan geziktim, bildiğimin derildim
rahmat, bağlanızlar, amamanızlar, bizim karındaşlar. Ardayım, bağlanızlar, yüzünüzden gül geçirmeye gitmesin. Hiç vakta süyünüzlerden acıravay birge bolunuzlar. Elbette anamızsa ki ikinci dakika capşınakay çıkarmaz olsa, sizler için kalıp koysanızlar, bir özüngö dep atılat kelinizler anamızsa, sizler için kalıp koysanızlar, hiç vakta süyünüzlerden acıravay bir bolunuzlar. Sizlerge başlayıp tazim ederiz. Süyünüzler, aman bolunuzlar, sizler için. Bir çıkarmaz, çarpı, süyüşken böyle. Ne bilmesin. Kalamarız mı?
Başlayıp transferdiniz. Sağma beni canım, kayrılıp var albayman. Baktılı ötkön kündü, kaytarıp ber albayman. Mahabat talasında biz birge bol albadık. Süyünün kahırına ayrıldık jet albadık. Çürüktü örtüp sezi ayrıdı bizden ege. Adaşıp kaldık birce bilbem ayrıldık nege. Süyüm dep aytkan sözüm unutup kaldık bele. Çalgan bir sözüm büce bilbem aldadım nege. Yüreğimde bir yalsız örtünüp gül gaylandı. Günlerim sansız sansız karanlığı dün gaylandı. Bol devi unut beni, ardıma kayrılbayman. Unutam ben da seni, bol demi kaygırbayman. Çürüktü örtüp sezi ayrıdı bizden ege. Adaşıp kaldık birce bilbem ayrıldık nege. Süyüm dep aytkan sözüm unutup kaldım bele. Çalgan bir sözüm büce bilbem aldadım nege. Çürüktü örtüp sezi ayrıdı bizden ege. Adaşıp kaldık birce bilbem ayrıldık nege. Süyüm dep aytkan sözüm unutup kaldım bele. Çalgan bir sözüm büce bilbem aldadım nege.
Kechip kayra gündü Bişkent yaşlar barız be! Haydi gelme Kozma bu eski canımdı Sızlamayın Oh oh Yeah yeah Oh 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 yeah Abdurazakov Can Ahmet barыңыздар ketdik anamasa sizler için keyingi çıkarmamız adashgan suyuk qo'l qo'ysangizlar barыңızlar için qo'l o'tiramiz qanaqa borasizmi ketdik hey mayramizlar qutlug bo'lsin qo'l chalamiz qanaqa kelingizlar Rosanchik kelingizlar qo'l o'tiramiz Muhabbatim benim Qalğanday ortada Öçüp ıyıksızım Darım bacı dağlarına Düşünümüm senin armanına Qaygır bacı жазығына Жолығарсың өз бақтыңа Азығыма Жалжалым жалды сені Айрылбай жүрсөк деп үміт күткөн сені Тарынбачы тағдырыңа Düşünümüm senin armanыңа Қайғырбачы жазығыңа Жолығарсың өз бақтыңа Асылыма Seyirciler, mayramızlar bilen. Hiç kaçan yüreğinizlerde kaygı olmasın. Çok rahmat, bereket beşiler tona başı tazim etmekçiyiz. Barınızlar, çok rahmat barınızlar. Anlamız bilen. Bak. Keyingi chaqirish chiqarmamizda daqil olsa sizlarga katta kanalimiz aydayim deganlarda chaqirib qo'yin kelingizlar hop 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 tayyormisizlar manayim qanday ko'rinmaydi kelingizlar qaldiraq quchoqdiraq voy azamatsizlar
Nazi külgünüm kelçi canım mağa Söyüm arlayım Canım aydayım Sensin ardağım benim aydayım Çorak başı marifat getirdiğimizde Keyifden kaçakçılığa çıkarmamız bir gana sizler için Canlı, sulu, kara göz Bizim ayımlarınızda Varmanızların dep sizler için Canlı merkep Kettik hanımese Ağustabay karanından Ayday kurup cavalına Suhtana verir Suyum gün barağından Tağdır seni be kılıp Yazgan belek Otobüsda mahabattın Al olunup otu cansın Bizge dayın Alıslarga kanat kağıp Tadalıcı suyup alın birge canım Çaykanın suranlarım Ayrılmasın söyleyip üzdü can verekerim Çalgızımsın canday körgün Yılansın jürüp süygün can verekerim Otobüsda mahabattın Al olunup otu cansın Bizge dayın Ağızlara kanat kağıp Tadalıcı suyup alın birge canım Otobüsda mahabattın Al olunup otu cansın Bizge dayın Alıslara kanat kağıp Tadalıcı suyup alın birge canım Her bir adam suyuşkundan Bakılı olsun tıpölü kırık Çok rahmat Bizde İlyas ekimizde hiç kim basımızda koskan emez. Allah'dan başka. Soндықтан мына Rahmat біз осы уақытқа дейін қазақтың жері болсын, қырғыздың жері болсын, әйтеуір бір басқа ұлттардың әндерін тыңдап жүргенімізге мәз болатынбыз.
Бірақ біз қырғыз қазақ бір туған болып, біздің әндеріміз ешқандай әндерден кем емес екенімізге бүкіл дүние жүзіне дәлелдеп үлгердік деп ойлаймыз, Осындай сіздердің алтын бауырларыңыз, балаларыңыз әрқашанда шапқылап, елдің мақтанышы болып, жердің мақтанышы болып, ол тек қана Қырғызстанда ғана емес, ол біздің Қазақстанда да өзінің аты бар, заты бар. Сондықтан біз Ильязды жақсы көреміз, сыйлаймыз. Бәріміз аман болайық. Рахмет, Ильяз. Енді осы Ильязға бола сіздердің алдарыңызға келіп, бар өнерімізді қолымыздан келгенше салуға тырысамыз. Мынау жақсы адам болады, жаман адам болады, бірақ жаман ұлт деген болмайды. Сондықтан бірімізге деген сіз біздігіміз әрқашында жарасып, қазақ қырғыз бір туған болып, әрқашында жұбымыз жарасында болып, осындай бір кештерде басымыз қосыла берсін. Келесі орындалатын әніміздің барлығын тек қана өздеріңізге шын жүректен қаттырақ дуғыл шапалақпен. Қане бәріміз билейік, қане? Жалт еткенде лезде күн, қандай жарық көздерің, нұрға ғашық жанымды еліткенін сезбедім. Жүрегіме көштің бе, сезім күнін кештің бе, сен оттай көздерің жоқ әлемде ешкімде. От жанарың, жақты сезім алауын, оттай жанған көздерге мен өртеніп барамын. От жанарың, жақты сезім алауын, оттай жанған көздерге мен өртеніп барамын. Қаттырақ дуғыл шапалақпен бәріміз бірге, қане? От жанарың, Саған деген сағынышым, сен күнімсің, көзіңдегі жалынға жан жүрегім жылынсын. Сезімдегі күш ағын, қанаттанып ұшамын, оттан ыстық абайла, олар менің құшағым. От жанарым, Әрине бейшілердің құрметіне қаттырақ дуғыл шапалақтарыңыз, қане? Көңілдірек. От жанарың, жақты сезім алауын, оттай жанған көздерге мен өртеніп барамын. От жанарың, жақты сезім алауын, оттай жанған көздерге мен өртеніп барамын. От жанарың, Әрине бәріміз қаттырақ дуғыл шапалақпен, қане? Как настроение, Бишкек? И, конечно же, сегодняшний замечательный день на сольном творческом концерте Ильяза Абдразакова. Как мы обойдемся без песни, которую написал нам сам Ильяс?
Песня называется «Виле Сулухус» нашего нового альбома, который буквально недавно вышел у нас в Казахстане. Думаю, вы оцените эту песню, которую нам написал Илья. Да, я хотел бы отметить, что у вас в Кыргызстане, в Бишкеке живут очень талантливые люди, и мы часто обращаемся к вам, чтобы вы нам написали хорошие песни для Казахстана. Спасибо вам за это. Спасибо, друзья. Потанцуем! Давайте поднимем руки. Качаем, качаем. Давай, Бишкек, давай. Sizler için.
жоғалтып жалғыз қалғандай махаббат жүрегім солып барады менің дірілдеп жүрегім езілгендей егізін жоғалтып жалғыз қалғандай махаббат жүрегім солып барады Zaman tamamına konuşamalar. Çok rahmat. Bağımızlar. Hoş geldinizler bizim Bişkek'e. Geldik anamızı sizler için canlı çıkarmalarınızın biri Jomoq Toğu erkek kız. Kalkısınızlar bağımızlar için. Kanaka erkek kızlar bağımızsız mı? Geldik anamızı. Senden kelген сүйушкай сезимдери сага карай жетелет эриңдери текелегим ашыктыгым ардап баратамын эксиз сага жүрөгүмдүн берилгени эсиң бербей жүдөттү деги мени эх бигечим жагдайыма байкабай азан карасам Aydın gece ak yüzünü uzaktanamın Alız gitsin al ona tutanamın Aruzatım aru bakta yürüberci canımda Sen jolukkandan tarda et yoktaganin Sezip meni azaptan kutkararsın Seyil kurup kelgende erте dağında Canımda Telefon akşamdıra kol çaldınız. Çok rahmet. Paranızlar anımıza gün çıkarmamız. Bir gana sizler için uşul bugünkü zala beni koldop gelgen жалпы bizim görüvendarız jana görüşçüleriniz için konuklarınız için çok rahmet. Daha bir jolu başlayıp tazim etip keteli sizler için anımıza gün çıkarmana atkar koysak. Maestro kettik anımıza. Sulu kızlarga sizler için suluğa. Beytanış bir solunu bir görüp suyup kaldım Artalbay sezimdi o olup kuyup yandım Kıynala beremin kıynala
Qanchalik suygan menen aytolmay yuram biroq Allah dard bo'lib kuygan menen hey suygu alsiz yurak qiynalab beremin qiynalab suyimdi aytolmay suluğa kun sayin izlep kelaverim gülümdü soluğa undana qarayman nurdana jurakdan suyaman şırnana qalbimde suyimdi aytalab ayday bir soluğa Qiynalab beremin qiynalab suyimdi aytolmay suluğa kun sayin izlep kelaverim gülümdü soluğa undana qarayman nurdana jurakdan suyaman şırnana qalbimde suyimdi aytalab ayday bir soluğa Бар болыңыздар, сұлу айымдар, сұлулар. Чоң рахмат Башир. Тәзім етіңіз. Чоң рахмат. Нонем командасы, қосып алыңыздар, дейірсің. Hormat tuğanlar, konsertimizin uşul жерінде мен беректі инсанға разышылық білдіргім келіп отыр. Көпшілік ойлашып тұрмын, ойыншыларға, же башқаға білмеймін. Мен bir екі инсанға разышылық білдіргім келіп отыр. Ошондай Ильяздай, Нияздай уылды тарбиялап, жарық жүйнеге алып келген біздің Айшемізді бір қол шақырып Ayşe, bulardan ilgili var, sizden ilginiz Ayşe'de var olunuzlar. Daha bir söz var, 5 adamın başı birikken yerde Cenab-ı Allah Teala туралы söz kılsa, Allah Teala'mız meyremin töbetti. Bu ne demekçi men, жүрегіңіздерде iman yaşasın, Allah'ını unutmаңыздар. Құрметті достар, ушундай кыска мөөнөттүн ичинде биз сиздерге жагымдуу маанай жана майрамдык маанайдар уларына болсок, биз өз максатыбызга жеттик. Келген каналыбызга ыраазы болуңуздар. Ильяс Абдразаков, Нияз Абдразаков, Ноден командасы, Казак эстрадасы, бишчилер,